Ni Arutwo a thukuru wa Rift Valley Institute of Science and Technology magitabania kambi-ini ya guthomithia aikari a matura ngurani kuuma ronagai kaunti-ini ya Nakuru bata wa gwithaitira kumana na kunyitwo ni COVID-19. Kuringana na murugamiriri munene wa thukuru uyu augite mambikite kambi-ini ino ya komesha corona itemi-ini ria gutigirira muingi ni wataukwo makiria cigie murimu uyu kuria maraheanaga mask na sanitizer kuria aikari. Wanaona mwenzio hana mask, anaona kama hii mambo iko mbali, lakini bado inatusunguka. Tunaweza panga mkakati vizuri hapa ndani, lakini mara mingi tunawasiliana na wale wa nje, tunatoka nje, wanafunzi wetu wanaishi kule nje pia, so ni vyema sisi pia tuende kule nje tuwaeleze majirani wetu ya kwamba we need to take care of ourselves. Arutwo aya na aria maima muhari-ini wa mbere maugite niguo kuhotana haro ya murimu wa COVID-19 no muhaka andu othe manyitane nao ta mbeũ njithi kwiyumiria ni ikinya rinene matashukitie. Ugonjwa ambao imechukua maisha ya watu wengi, na tukiasa nyamaza kuna ule mwenye labda hajapata kujua labda hatari za hizi ugonjwa. Kwa hivyo tunahimiza jamii nzima na Wakenya wote mahala ambapo walipo kuwa ya kwamba ugonjwa ambao upo sahi unaua, na tungependa kila mtu ajichunge. Sisi ni ngao ya jamii yetu, sisi ni wale watu ambao tunaotegemewa katika jamii yetu. Aikari ni makenereire ikinya ria thukuru uyu makiuga mari na umenyo makiria na kuri aikari aria mataraumagirira mawatho ma COVID-19 makiranira kwambiriria kumarumirira. Tunaomba serikali kama iko na uwezo itusaidie kutusambazia hizi mask ili ifikie kila mtu. Kulingana na vile nchi yetu iko, tunaomba wajaribu kusaidia raia ambao wafikiwi na hizi vifaa, kwa sababu kweli ndio wanajua corona iko, na kweli kila mtu anajua kuna corona, lakini ile uwezo wa kujinunulia hiyo sanitizer, hata hii mask atashindwa. Maya mokite oriria andu 161 monekanite na murimu wa COVID-19 na gukinyaniria andu 175 337 aria marwarite guku bururi-ini. Ikiro kia ugwatania gikirugamira gicunji gia 5.7 harĩ 100, arwaru 177 makihona, namba ya andu aria othe mahonete aria andu 120 208 andu 14 magikua, namba ya andu aria othe makuite aria andu 3,410. Ngiribotera Kameme TV, Resorokoni wa Wanjiru wa Foro.